Amwe amemba mbunge ya Kaunti ya Masaku nimatula muti uthukumi wa silikali ya Kaunti ungu wa Ngavana Wavinya Ndeti mayumya witano kwi muvea wa uthuima ULUSANI EACC ukunikile ukolany'a wa koti kauntini isu aiweta ilovia cia mwene nthi tasithitwe ya mokoni mandu anini kwanza aite kueleka ma MCA evo MCA wa Mua Francis Ngunga, MCA wa Masinga Central Joshua Mwonga, MCA wa Kalama Boniface Maeke katiwa ma MCA angi ovamweno umetula muti uandikani wa uthukumi kana wa uthukumi ma Masaku vamwe na wai wa mbesa cia basari Ben Musau ena mauvo. Mainene ya sokoni wa Masinga amemba ya kuma mbungeni ya Kaunti ya Masaku meweta tavena ULUSANI nthini wa iseso ya ukolany'a wa koti kwa kila meweta mbesa cia mwene nthi tasithitwe ichai ya mokoni mandu anini ndula mekwasia taumanite na utongo imuthuku wa Ngavana Wavinya Ndeti maiweta muvea wa ukunikile na kulunga ULUSANI va Kenya EACC kwika ukunikili ukoneteki Withini we kunena ugo nandinena na andu angi waiwa mundu ndanena ta wina vinonge wisi andu ama account no ta kindu mesi tutesi na thinola mena ugo ni pesa mfukoni lakini malato tabia mfuko iba na kitu pesa mfukoni na chakula mesani na pesa mfukoni kuyo tuyokuja mfuko swi ndotoa mbesa kwa control of budget mfuko la wa elo dibeza cia Masaku ni mfuko wa control of budget na ngwita kitengo cha EACC cha Masaku kilikile bala na Masaku County dale ke watepu nene laambie kuba around ikandikwa crime scene tepu na tepu yila jike around bandu beki accident ba Masaku bale ki watepu nene londe landikwa crime scene nondu keza silanga ni tona enswa na landi na kwinzo ndo sima kwa asia kule silikali ni nene twinandu matono totetea twinandu me EACC mwino mana makatuthekea EACC kwa national director na chair letuka na pe andu amwe makume uthukuma na andu ma Masaku sisi amobo wasu ba Masaku ni tusi cia sedile Masaku na andu ala mathukuma kauntini nundu baichangwe na hakuna mchezo ule hapa nundu ekoni za kuitani kuma chuma chukita juli kana mba ilasi ya ilita EACC anti-corruption nikenda andu azio nepi pakuanye pyo ma MCA ya metula muti iseso ya uandikani nthini wa uthukumi wa Kaunti ya Masaku ova mwana uwai wa ilovia cia basari ona ni mutangazi ya kingi mutesi kuna endie kukuandikitwa atumia kwitu kuandika watumia ma miaka 75 na imwana ni ipa asienda wea nitaka niulize mwana kanuna asomie na diploma ongea na degree na hili paidia ndikwele wake kwa mwana akakwata mwanendi na siana hizi umie kwa chate na sia ditwe na sia kura ikakune kura nikena nongi makwata mawia chairman wa uandishi chairman mkubwa wa County Public Service Board wa Machakos chuma chako kimotoni na baadhi uwangu na mundu yembasa le mamune ngana ne kunewa ma principal maimbia meita kwembesa aine kana mundu akiwe ngale yake mauta atu aicheki school na kone na kwa na mbesa ile sia lote yu ndiye ile laba itu ila kunene we munene Ngavana Wavinya Ndeti to manandu ma Masinga ninye maza kuye ne loko mbudia ne moko budia ndiko mana umara Wavinya kana tingwa kananga iwo mano ngabaume wesulole wandwe zile ku hiki andukula no imya okameka na diwende na no ambo meka undu wa matete ulizo makuli yai mwenda hata nundu nukulazie kuli wambe robiko bandu mwaka uliopita netine zile kutozanije maoni uoni wakeli tozanije maoni na tukulwa hii ni sio mwenda kamwike teasia paendo mida ndatu ela ingweza ono mundu okaikule hii ni sio mwenda kamwike bini ukulia wiza bwitwa ngamwike okavindani kau ni mamutola muti minister muveani wa Kinandu kauntini no ya Masaku Onesmus Kuyu maiweta tauvalukite thini wa ukolany'a wa koti na tafadhali nipo ngwendo tumania ni Masinga nasi ijini tunabagize waziri wa fedha pa ya Masaku na hata wakuli na wakukwenyu tiendo munenga ndai na tuna munengia uya lakini Kinandu cha Masaku nikiliche kwoko na Kinandu cha Masaku kilikitwa kwoko na yemo nobyo na naye komitini isu ya vetiti Kuyu
nundu wa masomo make maingi indi atatie atata oka kipusia ukolany'a koti uyu ni wokusia Kenya akwatite 2.08% ya budget ni mwisundu koti ukosanagwa no mwati wote kumwa ginya mevutoni indi wanaumanite mevutoni na akwatite andu dana abikia percentage ilaja ile na akunda wisundu makoasya ino ripoti ya kwota etela indikiana vilingi wa mavo Mutongoi TV kumava kauntini ya Masaku nyeni tawa Ben Mosau.